mulifani munuka abanyoro abatunzire bunyoro mulifani mwandara kembwa z'abayigi mulira bukunkumuka nswanzi kabale gadara ayabingira abajungu abanyoro abayeberungu muri banyoro mulifani munuka abanyoro abatunzire bunyoro mulifani mwandara kembwa z'abayigi mulira bukunkumuka nswanzi kabale gadara ayabingira abajungu emito mikoto wamagezi matoita abanyoro munswaize bida mukuzibya bunyore kukoika obwo budama kikaki ubusumi bwairo bukama bwa bunyoro bwatinwaga Kitara TV kwegesa kumanyisa nkubara mukiha abarozi ba Kitara TV mabara Julius Kyomuhendo kandi twizire na hati program yawo rubazo eno yo Karoli ndirire buli kya mukaga ngubashima munaba kutuhondera ku Facebook kutuhondera YouTube kutuhondera Twitter kutuhondera Instagram ho na Kitara TV mwebali mutuhorekizo kugonza kuruga bwe tutandikire I think tukamazira na demieze 5 no da demieze mukaga tukagimazire barakaira katito muno mazimako Kitara TV mutugondeze so ngwenda kubasima ekiro kino mbairo mugisa mu rubazo rwawe na hatimbungisizo musajja wa maana musajja ona ikara muno gwa nyanja oko baitu aizire mu town weekend eno aina video ekizina kyakiyaka ekyaja kuba na Turukia so nyagamba leka why not katubaze bazemu you know eno kitara you know etwalizamu bayingi abanyankole abakiga abatoro abanyoro you know bantu bayingi muno omusajja ona singa kuzina muno runyankole no runyarwanda batu no runyora rumanyira hina nebizina byakozere na abanyabazini bahana abanyoro so omusajja ono nuwe Prince Keza nyoni ko mweta abakusinga nuko mumanyire Prince Keza tujja ku bantu nyumyanyo oba turakozesa rulimiki batu rulimi rono turakozesa bankunira abarozi ba Kitara TV mujja kuba nimo tukenga kulunga Prince Keza nkutangira Kitara TV webale muno nsemerero muno nanyo kuba Kitara TV era nkusima muno no mulimo gumukora like promoting muno music ya Kitara as in combined bunyoro ankore na region zona za western tukusima muno mwebale muno sokora mukiyo habarozi ba Kitara TV abarozi ba Kitara TV mwasiba muta mugiye bari mukora kandi tubakunda munonga amagaraganyo ni marungi ecyo kubanza mu manyengu twinobo muroyire wa covid mwerinde munabo mungaro musanitizinge mubengu murebe cyo mwayirinde uburoyiro butubo kuzansa kandi abanyarwanda ndanabakunda cyane ko pati imwe mwarambyaye so ndabakunda cyane mwirinde kandi mukomeze no gusenga cyane Imana irahari butyabe gambeta cyaba nungi nungi muno abo kuba biro binu ya the floods katukora kubi baitu bantu bakusoha bintu biri bikurugama abantu batandikire garuka nkasemba kura abantu bandi bafurukire me beach nyabaire manyire wa managing agerugireho ne bare zindi amaizi kagenze ndigakeho amaizi gakoreka sign yo kugarukayo but tigaka kehere kiraho kyamana baitu abantu bo bagarukire abantu bari willing kugaruka mu center yabo ya the floods zikairi sankuri baitu gari mukoreka ngo there is a step ngagarukayo so tukusaba busaba kigende mu maiso kitiyo gome bantu bagaruka mu business as usual ati muroza kurura Kitara TV soko utweyanjulire Prince Keza ni wuha because nyonsa kuba nkumanyire nko muzini you know baitu usako ina nebindi byokora murozi wa Kitara TV atakukenga kurunge soko musoborore Prince Keza ni wuha Prince Keza amabara gange nigago Prince Keza Uganda na Facebook na Instagram hona but agobzara banyita Moses Bugingo mba musajja munyankore munyarwanda mixed but mbana fama bamurisa wante nyoni ndisa munente nikindi nkora business as managing bikaronka hotel bars floods zitaka izira nka manager wa Green Resort Beach but hati ndi manager wa Alpha Motel ilibukwiri cyankwanzi so tukupushinga mpora ya de mbera ya covid so baitu tukukora mpora abanyoro basangirota buli musajja munyankole munyarwanda obaire mbanyoro anmo asomba gungoku
osangira ota kuba noliretinga muno n'abanyoro side zako? Tinkifune mbuzibu abokuba nyonkeja mu Bunyoro ndi 6 years old, so I've grown up with them nsomera no Bunyoro primary Mbera Central School infant Kiganda, secondary Nyabakabarega Masindi, nyagendaho Ntare School Rimbarara, so nkulire Bunyoro aha myaka mukaga kwiki abwire buno myaka yinyina, so ndi Munyoro like as in abokuba nkulire hano Bunyoro. Yes. Bazire bange baroho, bazire bange bali Cyarusesa, abandi bali Butiaba, ndi nabandi bali Mwankole. Kandi life yawe yokuzina obomezi bwabo okuzina ebintu bino byokuzina okatandika bitandika ddi okatandika no kyali muto oba just kikakujambo jamo okuzira ogamba ko otandike music? Actually nkatandika ndi muto muno nyazinaga mukwaya ino yo mukanisa yebeta y'abana, nyaruga mukwaya y'abana bampromotinga mu yabakondera hao Sunday school nyigirugiremo, nagenda mukwaya enkuru ye kanisa, so kuzina kibere kintu kingonza muno kuruga hanze ndi mwana muto. So like nyakuzire tandika ku recording secular songs and then nahati ni honde. Apparently oina album kazinga aziri ibiri zonka baitu tukuputinga kumanisa bogama linka ibiri ko mazira minda semyaka nka 3-4-5 inga sikuika 3 nikana kizina kiki watandikire naki abantu kya kuchinguliraho emihanda abantu kika kumanya kizina nkatandika kizina baketa no one like nawasa ngawe ni Kinyarwanda version erizuku muno ya mane kantunda muno abantu bengi bamanya dena no one nyahondezaho kizine ka message song bageta mukore yantunda muno Mwankole era mukore it was my best song nitandika yampere courage yokweyongerayo wetu nkuzire ni nyegomba muno bazini arengo rwa region ndena na country wide. Soko twema kapera ke kizine kyo no one nukuri nawasa ngawe insi yose urayiruta nukuri nawasa ngawe bakobwa bose urabaruta no one ati original Runyankole no Runyarwanda ukikorota kurura nti watunda music yabo of course I've seen ndozire music yawe international level Rwanda nkahoko how do you do it kurura nti uli hanu but music yawe kutunda Rwanda kutunda Mbarara ukikorota kisigikira okorora connections like nyoki kunyangira connection abo rurimi kusanga ngu ndani ni funa coordination ya abantu bari Rwanda Kigali njya kubaza rurimi rubakuhura then Mwankole njya kubaza ururimi rwakuhura hano Bunyoro njya kubaza runyoro rwakuhura so kinyangwira muno kufuna promote omu wakuri nkamuha waka yange akando basizo muri mugonza ntariyo nkagusanga gwikireyo. Ekintu ekitikire expensive muno you seem otekamu sente nyingi muno music muno kiri bit expensive as in unkaruengo rwa muzino ori upcoming kandi ori hansi like ori okuzina region kiri bit expensive muno kibani kikostinga kikostinga baito bigumira azino muri mogoyenda muno yenda guteka musentera. So tugambe mirimo yawe ino yokora yo kumanaging ebikaro nabiki no kuli sente no ya sente no teka music henye nawo nonsororeza ndene nkateka mu kintu kyange kinkwenda nyombeke. So ogifuna mu music yeno tikiri muno ngumfuniremo muno but again as in mfuniremo arobing mfuniremo karenka stage impikireho kuba ni manyirwe bantu bayingi nyarengaho no kuba nifunamo banywani bayingi omanyire munsi muno takafunira na sendo yenda abantu so abantu nyinabo bwire buno baitumbaire music so ngene na sente bundazifuna zikunsanga na abantu so mfuniremo. Yes, and I've seen you narrating muno nabazini bayingi hano to an extent nkaikanya nyakengo XY timayo batahamano wanyu nyakurano ratinga na figure I think inanekizina na figure inanekizina na XY oyiwo kisango takuranti no ratinga with every artist hano around Bunyoro hano. Mba muno muzina tagira ntaro era buli muzini nyo mutwara nka brother wanga zini tuli mu industry wa mu isika banyakaitu so tikintu alira bwire muno muntu kungama ngo nanka kubalizeho kinu ngatabuka no but again nyo kusera ni kubabuza banga bakangamba ngo kambazo kinu is it true so banyenda muno nabandi nyomba mbagaruke nisababa batabukire usanga nibangamba keza n'ensonga zitaye munankana nanka bakutabuka nyonga bayingi muno mbagarukanize mukandi baterera mu mbera zabo so nyotingira ntaro tingira beef nicyo kinte ireho
bazini mbarara banywani bange hano mu Western nabandi batakwatagana mu Bunyoro hano baitu bona bali banywani bange oba bamasindi oba down bulisa oba Kikube oba Kagadi my friends. Korabo zino obahereza sente obagurabugurani bakwa korabo oba it is brotherhood nti kiba kiyabusa nti ntati tugigenda mu studio tukole kizino? Actually ntinja kudupa ekintu kya korabo omanyire muzini bwoba nangeso kandi baroro okwerenga okwe marketing kikwangwira muno kugamba omuzini tukole waka yona akakwikiriza nyowe bazini bona bunkoze nabo abunyoro busoya kansabire sente na muno like we have big names in Bunyoro nka Figo West kitantwariye na biro bibiri ni mugamba tukole waka nkamugamba the first day and the second day yangamba tugenda studio so nkusima muno Figo West butarekera bazini ba upcoming abakuba tukuzire tumwegomba na azina ngamba sifiga kiteire so bo kumugamba ukusangula upcoming ukamugamba we Figo mpayo kazina akakwereza kandi uno yetanka na member yanyu ya Bunyoro so nkumusima muno abo mutimogo na spirit yako oreka mu industry ya music ya Bunyoro mukama muhereze bya kusinga kwenda muno abakuba abantu nkabo takwenda industry bwaragiruga mukande egwe akwenda bwararuga mu industry afune bakumusigara mbigere so nyo so muzini wena nyakasaswire sente tukora just brotherhood and bali na ba sister wangu. So ati kandi nanka music ene ituze yokuze yozina alo enamu ebika like iwo zina kike kira kuzina category ki oba iwo freestyler buli style yonogizina actually nyonzi na zuku na R&B nongomo ba producer kibokozere muno basingire kukolera kuruga otandika music for 3 years yotugambire producer akizire kunkolera bizina bingi I think ali Bajoyous then TX ankoleire actually producer wabunyora nataka ankoleire kusana alinka Favor J nataka ankoleire betu bane nkozere nabo and okora na ba producer banu bona relationship yao na iwabo ogisangirota kirungi muno abakuba buli producer ina kintu kya kira mtayi waye kandi na style tebaisana isana osanga TX ari professional muno muzuku music nosanga vibes ari professional mu urban music so tibaisana isana sigikira kizina kihandikire na style yokura nekigenda munogamba eno love song kandi eri mu ruzuku ruingi kangene mu avio power na kukolera kintu nikirugayo so they are all good sigikira touches zabo zibakora yeah. So hati ha ground oko side za buliso ko life ereta kuranti hati we tergwa kunu baito ina kuija kunu kushutinga video na bikebyo life ogifinding irota erinzi muno oina kukija kora music hano bwire buno ko kushutinga video mu rubuga hoyi marundi masindi kikuziwaira muno abokuba nkabulisa video director to jya mufuna akorere kintu nikyo kwenda so oina genda irwaro fune baruha ndi murwaire ngenda arifaro niba kuri faringa kandi kuno tari murwaire nakanura no gijwara sometimes tibiri byangu crossing a border ukaraba just yeah baitu tukwerinda tirugamba tukuba tuchwire biragiro bya president turengero kwerinda muno tukora byona bikwenda sops zona tuzikora baitu kando inakora no mulimo bahagizi bawo otabura mu matuga bahagizi bawo so turengero twateka omubiri tuteka ombera niko ike kuno so kikuze bayirira baitu kandi kintu niko tukikwasaganya tutyompora mpora okora muno munanka mu industry ya entertainment besides amabara oli muzini and tukurura ati government ekaruga yemereza nanka shows yakingana amabara go bayino managinga and even before Green Beach ekaba twairo amaizi hati we life kujifinding ota okuliving ota how do you earn life ekambera muno nzibu baitu mukumanaginga beach na mukumanaginga mahoteli ago nkaba ninsoroza akantu mbera buyezire flood zitwaire beach nyaba down then batusiba like music tutakora so nyakwata kataito kunyabense vingire natitandika oduka ngira duka ntunda byokunywa na bintu bya bulikiro bya abantu bakozesa so niko na nyemera ho ntinde no way ninye yandi no kuliso entezo abazini baingi atisazi no for example angaba Kampala yotukura kamilioni atandikire kitebe superstars to inauma na bikebyo and basically
bakutoza kufuna akasente masale musale and mbaregeni ndole baruha bobani yahandikire na kikonde minge kyogenda kutoza kusaba sente masale musale nabike iyo embere gyo gigamba oki abazini muina kusabiriza orokora amuzini bo sabirizo omuntu akakuhereza obo utunzire brand yawo gitunzire moli so balina kulenga omuno bakole ebintu biri byabo neno savingeho nyencho leme kusabiriza charity yo muntu arakitabo na yerugeho nkebi biri bazini bakora ba Kampala bazina ba Kampala nyonda nja kugambira bali selfish kandi bali bazini bayikaire mu industry muno bayine ebintu baitu bali selfish muno nezo sente bagenda yo nibazifuna baitu muzini wa hansa arijo ntena kyakufunamo kandi azisaba mabara gawe busata here ni namba yaye ya ID busata here ibara yaye nazifuna mu mabara gaitu nibazisigaza bari bazini bari selfish muno kandi basuma ba sente muno bazini babi muno ba central babi ati iwe nyoki mbaine kyabuzo kyanki bairenti omuzini malai na kusabiriza sente omuzini tayina kusabiriza muzini toyina kusabiriza era iki kintu kinaga muno ibara yawe hara ebasa tebazikwasire baitu ibintu bihonde robirozerege nibabajumira muno kiri kintu kibi muno toyina kusabiriza oli muzini leko omuntu ayenda kuhereze agondeze wenkagambe kankwekino and besides mu sente za nabanja mabazini mukaba mukatigule baina kufuna sente bebaita vulnerable poor obanga mbe bakateyambo bakiki abazini nabo bayikira that level nti bali bakateyambo kibakiterere mu kategule egyo nkakora research nyaro rangu bakimanyira kibatukozere 2 years hakira amabara keja ba yorobyamu baboda baborobezamu batunda no kutunda baheka no kuhima nabarokole babakinguliraho kanisa bisembo bafuna baitu muzini bamukarakasire kuruga day 1 gunu mwaka gwa kabiri so nikyo batuterere mwegyo kategura ko bamanye kibatukozere yes ati sente zino yokazifuna za batakuandike over ne banja tamanyire kano isana oro isana na yabara benyinde ndaira munabazifude obo buzibu tubusangire muno kusanga oli wenyindo ndaira bani bamanya no musaro ofuna mu state kunu tuli bantu babulikiro na neto tutumumanyire aro challenge yinsinga kuhura abantu bakugambaho keza ndi abantu bakwekengera nti otahana mbego bokolera mu government ensonga egyo gigambaho ensonga egyo teina mu makuru gona ensonga egyo kirikinte kyiziro kya tribalism baba korori munyankole oli mu bantu batali banyankole kana ofitinga muri nabo mpaka obambega so tusangire mu buzi bwingi mu kwikara na abantu nemirimo Kampala ko batuyima katoyo mulalo mbanonya mulimo bawa musindise kubega bakuyima mulimo baitu tikiri ngunyonkora na government no ya tikiri mazima ga mu kinteke so there is arona na kintu ekindi kinja kwabuza there is a time na mbere one of the abokubati oli mu Nyarwanda one of muhaba Nyarwanda bagenzi bawe bakarugayi bagamba nti ngeri bakubasosora kyo kagambire bakubaha buno bagamba leka bahindure taito yawe y'Abanyarwanda beyita bavandimo iwe nayo ofokere muvandimo oba okwenda kusigara oli mu Nyarwanda like nyowe actually mba tinsa kuba muvandimo tinkusoborera kemu bavandimu no bantu batena address mu Uganda muno tibaina betu ati nyonka muntu yazalirwe hano nzalirwe Uganda nsomere Uganda actually nyoba nyitege na munyoro betu like kugamba ngundi munyarwanda Uganda ina abanyarwanda bali no constitution ihanga bali so tinka baga muvandimu yati nkwenda kuba muvandimu ebe bintu bya gashumba kale nabi yes nkwenda kutwara ha break ya kizina keki ya video ke wakwendeze to playing Akitara TV video yange mpyaka bageta matibana baitu ngia kuba ni shootinga video kiro kya Sabit nyencha ngia kuba ni shootinga video ya Baby One Sakata my latest audio baitu banyumiro matibana my latest video kya video gitujja kuba ntugibazaho after this break abarozi ba Akitara TV kino kizina baketa matibana kuruga mu Prince Keza leka kibanyumire then after tujagarukana Keza Prince Keza Vibes on the beat Motibana ndagukunda sheri wange Matibana
Matibana, matibana, ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda sheri wanje, gukunda umuntu nacyo bisaba, umutima n'amaso birashima, naragukunze matibana, matibana ndagukunda, matibana mora bugufi, abisu bareke bakunda amarira, n'abagome, ntukabapfeho, ntukabiyegeze, oh matibana, jewe nguhaye inka, matibana ndagukunda, Matibana, 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 ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda sheri wange. matibana, 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 ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda sheri wanje. Matibana, 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 ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda sheri wanje, gukunda umuntu nacyo bisaba. Aisa abarozi ba Kitara TV akikizina matibana kuruga mu Prince Keza tukiyamwina baita abanyankale na abanyarwanda mugira karaka kanyaka kali soft mu who inspires you Like me personal aba bamwita Medi uwama Medi nkurura muno kandi muntu umanyiro ikoro inabo kwegomba national level, international na region. So Medi, Figo West, Reiji, Kenzo nibo singa kwegomba niba singa kuko anko ko cyaino baza nanka anu basi kunkorera actually bazini babunyoro bona basinga kunkorera boko bana Jaria, Figo West betu konsabire batayito bana bakuma kale kankwe batano pa 10 batano bayaye baja kwanga kunda mu Kia Street tuwe batano batano nkugambira Jaria na Figo nene haliyo Renita habayo XY mpaba ingi abo bantu bali bateto bompaye actually haliyo muisika kunzinira kurungi nkujja meeting amusime no kumusima amwita manya T119 timanye manya ogo mwana bora kwisana no yenda munabazina abayisiki bano abo kuba mu bazini batano lize abazini basatu abayisiki babiri basayije okusana abayisiki bano bakuzinira kurungi muno bazina style yange tikigamba mbenda muno wetu bazina style yange abayisiki babunyoro bona bazina style ya western kandi bazini kibokuru hano bunyono gambogo nanka agenda alime ataho muka agende mukiya actually ali waha bako abana baina wako iro bakwenda mu mana challenge kiyo sangire mu music industry ya bunyoro kurugo gitandika atinka iwe wizbaino zino runyango reno runyarwanda challenge kiyo findingire mu music industry ya bunyoro music industry ya bunyoro challenge beiremu ya tribalism kusorora ato omanyire kuzinira mu ihanga litari yawe bakakuri recognizing kintu kizibu uno kikusingayo some radio stations in bizina byaitu tibabyenda abo kubanti kuzina orunyankolo no na kugamba bitwale mwanya but it is ati okura kitaleno kitala we bit beyond mahanga gugona aga kitala na nkole abantu bamanyire meaning ya kitala baitu kiroke barigimanya baja muntu wena kumuli organizing azina ali mu kichweka okuba kitala is a big nation party yona ya Uganda so nayo abo kuba nabazini babunyoro bani bagamba media nayo ogamba media tugambe media niyo the biggest challenge ya bunyoro music media tebeire muno biggest challenge baitu no bafune mu challenge aba quality ya music yaitu okusanga kizina kyawe bwara hayo teka mundao kya B2C kagenda kunaga ekizina kyawe nikimus nabo benda kwe marketing aba presenter abo na tera bizina bili like class baitu na yebwa yiwe mwana womuka ni wakumanya mwabo ni wagenda kumuzikirawo ni omwana mukata gwensi
mwana nobwagigwa muswekaho ni mugamba wa abyamiremu baitu abantu abo tubafuniremu obuzibu balemere kugonza kyabo ekintu kibeta patriotic oyireho kiri some parts of western baitu mwankole kikawayo like nkusima muno management ya Kitara TV nisima muno management ya TV West eri 95% niko bateireho 95% music yomuka baitu radio zikyaremero kikora kintu TV West kekora batera bizina hati Kitara music na Thursday kiro kya Kitara music. Actually Kitara TV we play music kuruga mu Kitara region mukora muri mu actually nagamba it is even beyond 95. It is beyond inyo akani Kitara TV eri 98%. So I think we deserve a credit on that. Abokuba but we can complaininga nanka media na and then now gambiriho ali nanka hali quality kiki kyo kumanisa nti quality twina producer barungi twina ba video directors barungi kiki kyo kumanisa ati quality chikiri gama nti bali barungi oyireho niko bamanyireho the best abaike music enu ogirora buli producer kugambirega ina kya kusinga mutayi wayo so quality ya machines zibakozesa bale ba producer bakampara tibako basinga baitu machines zibakozesa ebyoma bili ebyoma bya Kampala bindi okusanga studio yonka ebyoma materials erumu yonka ya machine byo ku recordingiramo bili bya bukaide 100 hano omwana ina studio ya $5,000,000 ira kamali sound egera rugamuke yole niyo quality yinkumanyisa tikiri kirungi muno kusanga ngu abana bakozere mu studio munu za amani baita again abantu ba presenter bakyaremere kumanya ngu sound ehindukire arrange hati tukuhambya abasajja abo hayi now bakutora musaidimira just tubuzirwembe kutuhagira muno bakatera bizina byaitu wetu some radio stations zikikozere nkuzisima muno abatakikozere bayira bamugonze music yo muka mwana omuka kumutera no murabyaho nyencha na kufokera wo mugaso borasanga yombekere wanyu ka barwana rundi businsa yombekere irwaro rundi atere bowo tekuyamba mukayikuru wali mukyaro batuyambangane. Obo kuba no industry ya music industry ya Rwanda ne okay lekangite kingo na regional redvo music industry ya Rwanda ya Nkole na Bunyoro difference kieruhu abo kuba maybe ziri zikusinga Bunyoro oba Bunyoro ekyala iguru different kalenka tekatubaze ha region ziturimu ekikusinga different era hagati ya Bunyoro music na Nkole music kiringu abanyankole bachatukiziro kibeta patriotic heart kugonze yes omunyankole akwisana omuntu wa West Nile omururu tolireta kamiliyoni kamuteka mukisayi hanu bakaleta muzini wabo bakalema genda mwabo iyo ranenda kikora muntu wena akutondera TV agende apangise regia muteke mukisayi kacheka ndena alete kamiliyoni na muteke mukisayi handi arole message yinkumuhereza bali bantu bali so patriotic Bunyoro hanu tufokerembe bantu bokunenangana ogo titukujyayo ogo byabyazi nabyankamanya mpale kachweka kugurumanya kozere baito ikintu ekyo buturaketeka mu kugonza akeitu tuhagire waitu tukubatera bali bantu bagumanye population eri ane kumara kubane hagira omuntu twinama abagaiga bakoto munu tinkaruraga mugaiga wa hanu Bunyoro asayiningire muzini wena kandi shaka unsobora kumention ingana abagaiga Bunyoro abakusinga nabagaiga bali mbarara esente baitu busomu gaiga wa Bunyoro hano akwasira muzini weno mukono kwenu ngambiro omu na nyonku gambire omu wambarara busayo tufutuina abagaiga hano baseje bafune sente za oil city bafune sente za pipeline bafunire sente za mafuta tibayambira music enu okubarora just na na kurora na tembye kirauri campaign we kwikana je nagamba nkwende kizina nako oba just itabazini tubayikira kubasaba obuyambi nabikebe to sana kumwikiro kamufuna babaho bikono bingi areja kwikaye bakugambira no wao na zinerana radio zana nabo akuba narora nguri level ya hansi muno kandi taina nakubaza nayo why do you think inte kintu kinu kiri kitonte abantu tibakugonze kintu kyabo music elilokene yabanyo tibakugenda habo kike kinakolebwa kurora nti abantu bagonza music yabo ekyo kubanza no kubanza kiriko kwegonza nkayiwe ngo omuntu ukagonza culture yawo buharaba mu culture yo kugonza culture ukagamba Bunyoro bojenye netiro wewe tufune mwana nakora video ya $1,000,000 mu 10 hakiri tumufune ali ekyo kintu kijja kubaho hano tunabagega sona kukorera video za $5,000,000 video kama 20
notandika competing n'abali Kampala baitu okwegonza kibeeta self love eremerano Bunyoro era bokora challenge nizezo tubakwendeza utendeza nganano wingi muno oba because music tibagihura amanya abasajja bano maybe basakuba bali baba busy na radio bakuteka radio tibakuzihura music tibaina hogia kandi region ya Bunyoro niyo region ekyasingire n'abantu kwa na radio muka bakuhura kurungi music eyo baitu tibakitereho just kugonza wewe bahura agamba ogazi nirogo hanura ba bakuteka okizina kya Buganda na kizina kyona nikihwayo nokuyamengo makikuzinira baitu nosanga tena na chorus ya manyere nemu yomuzini wa hano kugamba abo nabo. And besides the hatinka in music industry ya Bunyoro baitu kandi hati oli side za kuli bulisa hanyanja whereby aliyo tribes nyingi aliyo Abanyoro aliyo Abanyankole Inywe aliyo aliyo abagungu though they are part of Bunyoro then aliyo Abaruru iyo finding yota kurura nti abantu abo wabazinira wabakonvincinga na munabaruru work quality imeni nkugambira nyo ndicodingire muno mu studio nungi kandi nkora video zange mbanze kwe setting ndeta waka iri kiriya abo bantu mbaziniremu kandi ikindi kinkusa kugambira hano mu district za Bunyoro district ya Kizireyo muno abazini bo mukakora mu sente eri district ya Bulisa ekozere ati tubana show like every buwabe atakabero bintu bya corona tukora show every month when twina muzini wa Kampala enyuma yaye haro bazini ba region abo bayingi so nekindi twine tribes obaliza Abaruru n'Abagungu bali bantu hobby yabo muneri music hobby benda kuchakara muno bantu ba mwara abo benda kuchakara muno kandi benda munendongo kandi kinyabarozeremo bali so patriotic benda bana bomuka hati kandi bana bomuka tukora show ni batakujuana next weekend no garuka ni batere nduru so they are very okay that Bulisa district is organized. Nkwendo mentioning some of those artists abo kuba manyireyo I think Dimagneto manyireyo Baby Junior nabandi nkwenda mbongera abasajja aba artists abali side baliyo bayingi Dimagneto nga mulingo mubalize Junior aliyo Young Brother aliyo baliyo bazini bayinga bayingi muno aliyo Case producer kanda bana muzini aliyo Red Amanda nawa kite oge yita legendary Amanda tukura mukizo Amanda kwenda muno mwina na collab na Amanda ngera nawe by the way not even one song tugira nawe bizina bibiri ali muzini mulunga ina iraka aina waka mu studio aina man aina pese ogo Amanda li legend nka mninga yeta. How did you find the experience you kora na Amanda mu studio korekizina nyobu nyakozere na Amanda na isanaga kozere na Chameleone abo kuba na producer bintu bitaito bya kukwata mu bubiyonka nuwa byekwatira obo utaka andikire verse runo zina na burege tegendaho we aba mazera kwandika ya kabiri era nawe nagamba kan kwandika nkora nonkereza she's a legend aina man mu studio aina iraka so I appreciate her no kumpa chance yo kora nawe kasima muno Amanda the diva relationship ya wa retana ba the rest of the artists munanka side cyabo kuba there's a time namenya ulire ukabona batoni munanka na Junior mtapataka na kuingi mukakimaliza muti actually atabe Junior akaba Dimagneto yes Dimagneto yes tukije twakimara amanyire aro bintu industry no te aro bwebane beef ne tagisam niwe ni muleta waka ni creating up beef yangu na Dimagneto kabiri created tukapanga kupanga twina twabeni tukora ntubara twera twakera bya baitu twina buzibu nawe aikara brother wangu wile bona mba nawe yes so you mean abantu abazina hati mja creating up battles kutunda music na bije bivamo ibi bintu tubika ufaga bikora kandi what are bike bintu kebe ibintu ebi that an artist yakora kuranti ya tunda music ya yake biri bingi muno tinda kumalire yo baitu kabo kuba one of them otugambire osa creating up beef osa creating up battle osa teko mahuri mabi haliwe ina kizina kyo kuleta bulumu attention akitekaho neno leta waka bibaho bingi muno muzino yopanga erone ebindi ndasa kualizana TV okwa nteje kubikora kandi mukagamba kabiro tukagamba kaba onjukiza romi yayo batira amasasi akaba mitiana
one of the artists obateira amasasi baitu kandi otwarozera amasasi nankuba abaire bumuro opulasta naye okusa kufekinga kutera amasasi actually ki amasasi kikakora muno ngakenda na muno any time from now ngia kipanga ati bora kipaga tulakenga to kipange bajaga ntera okuba olo bakamutera mwani yagamba amasasi tukasanga obunaka bomwani no bukaba muda obana yoraguruka mukalina ronne myaka yinyuma yagurukire mukalina yabana ati guruka mukabete kalina oiro stable mbikiri kalina ndero guruka no ugurukire besides ebi mukole ebya katemba nabiki aruha abantu abandi abukamba ni kwaguza nti biki bimukola kutunda music yanyu ara abantu abandi bituhura nti Illuminati nabiki ebyo iwe Illuminati no kutekeze etahayo tetahayo actually tunagambe tetahayo betu ikyamani muno kukora waka murungi nokuba nengeso mu bantu kikutunda muno kusinga ebi bakubaza Illuminati era bo funa femu yo narundo omanyikirwe babikuteka betu kuchekya betu Illuminati wagimanye nabo bagende bagegale hatiwe kikeki wesiga muno nyowe nyo actually nsaba buli kiro nyesiga muno migisa ya Ruhanga keza malosa nsaba Christmas betu ozaba Christmas so tinda kudupe ngenda mu chacha Christmas oli wedding ati tinda kudupe ngenda mu church just betu ndi mu Protestant to baito gieka kasamali niyo deni yawe niyo bambatirizemu bintu kibyo okozere ebiri like urugo tandika music yeno kintu kikubayireho wagamba nti kintu kino kikamba otindikiebwa oba ati for like aromu zino bateiro obuchupa I don't think mukalia yaye kyalikiebwa iwe kikeki akubayireho kurugo tandika kuzina emyaka egesatu challenge kiyo facing it tukagenda mutuwana Eddie Kenzo batugambire buri show yo kuzina mu okufuna 10 kya dola azina show mukaga nkane manyaka kaga nkadora nyinako twamazire biro mukaga betu ni batulisa twamazire biro mukaga ezo tuba tugikozere ya Western bakatugamba aliyo tuina 25 bakubeno babeni babaroka accommodation na mere tukule na bena charging kinte kitindiki wera Kenzo mukama muganyire Kenzo no yabaira bahayalingi yes management yaye bintu bindi tabimanyire cyari agira management ngoto muno baba yoko ni bamuterero gato osanga bazimwiro rukaga buli mwana wetu tukafuna 25 so ati nkwenda kutwara mu break ya kabiri kezina ki video ke ya wende itwa wakandeze tukuterere video yange ndi mu kunterera mu break bageta balavuga kaikora na XY ekizina kino baravuga kuruga mu Prince Keza kikunyumire tukiaina Prince Keza tukuba turagaruka tunja kuba ne muhabuza hali video yajja kuba na kwatanya enkya na projects za yezinde mpyaka nebya ina kutibya kutekaniza mu maisao otaruga Kitara TV keep locked watu wisi waravuga aja Cyclone Entertainment baravuga sha Prince baravuga we XY Just Davis Pro yeah what's up this one baravuga sha want we see aja want we see sonye baravuga once shutiyanye baravuga baravuga cyane bano bisi baravuga but never fear them never fear them sonye baravuga change baravuga shutiyanye baravuga shuti yanje bano bisi baravuga but never fear them never fear them sonye baravuga shutiyanye baravuga XY coming in XY. okay abantu barabona barangambaho oyi mama sini bona barangambaho XY mwana ni Illuminati yagura nga motoka ke pay barangambaho kumbe XY mwana nyowe ndashare mbaho yebeke family yanje nayo mwana yabaho abwenja batesi mwana mutarandugaho uri kukolera family yanje nayo mwana erukeho XY na Prince mwana cyotenda kugumaho kimurenda kutwihaho XY aka want we see sonye baravuga once shutiyanye baravuga cyane bano bisi baravuga but never fear them never fear them sonye baravuga change baravuga shutiyanye baravuga shuti yanje bano bisi baravuga but never fear them never fear them yes kizina bakita baravuga kuruga mu Prince Keza baravuga kimanyisa ki baravuga mu runyoro kumayisa bakubaza bantu bakuba
bakubaza bigambo bike kusana nkubohura orugambo olwo ekizina kya Figo orugambo olwo baitu bakubaza mali baravuga cyane adi soka ekizina ekyo soka okimpeereho abanyankole okimpeereho n'abanyarwanda mu ndimi ezo ibiri. Actually baravuga kigende ku buri umwe wese uzi ngo aravugwa abantu bakuvuga ibintu byinshi kuri ishyano ko wakoze iki kuri ishyano kandi igishongore cyo baravuga hano reba harimo Nyarwanda no Nyankore rwa XY so abantu ntibagamba ngo takaho amane gumize munokora bunu bagamba munonga kandi ugahiremenda amanyoga kafa amanyoga kagirata amanyoga bingi but utakagamura mo ningonge bigambo by'abantu bikwiye amuramo kwiha kintu cyo wanokora. Keep on moving. How was the vibe muri mu studio because XY ngeri mumanyire naiwe vibe ekabeta mu studio and why yalesire idea yekizina kino idea kabana nyoba bakuba nkabanyine bikunsumbwa ya mkaguza baitu mwene waitu kiki nda studio ngenzere kumurora bitu mwene waitu bajoyas tuitu mwene waitu kiki nyamugamba Mr. Bakumbaza bingi muno yangamba kubaza oke sumo bonkamfunemo obuzibu nkagwa na pikipiki nya mpimbire bayisiki basatu bana bacweka bangi babakubi na murago twaita gambo gomana katandika kuzina bana bagya kuwa kyaro hano mureke hatakiora kuimba abana ba hano nyagamba mukudupa mukuba true story bakambaza nyatandika no kwesere kugenda mu bantu hagati ndora abantu nindabakuri kagenda nkakikora ndi mu motionary ya kizina kenyine sketches vune bizina out of ebimwa murabire muno bizina bya heartbroken love feelings mbere ya buri kiro ya abantu muzine boyire ira kajastiko kintu kyoboziniro mpaka kina ukikwata mu society oina kuzina society nikyo kisane kyo kuyaye to ujya kuba okazina hanika okazina aga zina kintu kira society kintu kyombeka omuntu nakihura akereze mutayi wa yagambe we bantu bakubaza baitu hura akazina kana buli rotrukie kizina keza ahoresi abaisiki bayingi muno ni bakolera challenges okusana oli muisiki wa bamama no tugament na pikipiki okabowekera abaisiki basatu bamama abo nyotingira nabo kizibu tikibaho okasiba fa nefa mutinyina oyirombe obusumbura akayika ningisiba yabaka abakanya bakazi wewe tinda kudupe abakazi mbenda muno cyari mwebare kutugonza mwebare hati kankwabuzi oli singo olebuka oli mufumbo actually nyomba singo basingo tinyina yo mugonzebwa era borabo ko no yesobora abakwambera covid nyonya akobere ntakwenda mbadupe orabo ko no yesobora oina sente zawe oli muisiki otali mukazi sugama meeting kwetagira okimu oli muisiki oina sente zawe baita abasajja bakutomeize muno bakulabize kubi nterera akasimu okwendo mukazi baisiki abaina sente nibo kuule bukura kiki akani ankure ati ankwenda nyombeke akuteke musente yes but I think omukasajja noina kuteka mukazi sente bikahinduka bakajja batukira sente bakakura abasajja baitu baisito bakuru bazisigaza ati nabo bazitutekemo hati nkwenda tunura mukamera gyo gibaze statement egyo nto omukazi wo kwenda saha zino aina kuterera akasimu mukazi saha zino mukazi wunkwenda ina kuba organized muno kandi ina kuba otakutekereza nkwenda sente zawe nja kugonza nkamulingo kikwetagisa kamulingo ukiendamu but again oina kimanya ngo ina kunteka musente abako bito tukabika myaka egi tutakora ero tanihira mukuwa sente mapenzi garobe sente za oinente bito abakota tubaire bachaliwa okumara akaire kainga keza mali tokatekezoga na degamba kogendo mu rugo mpente oli manager wa Figo West ngamuhente ero kagiho muzini nyondi manager ngamuhente hati naiwe dekantu ndo mu kamera manager Julius Sho muhendo muhairente muherenya na yangabo bayidawe soko kigarukemo abantu babagambe mutompa irente sho muhendo Julius muherenya na yangabo nkuru ere mu miliyoni mungikuwaire nkwata munga rito we bali muno we bale kumpe kandi ati bwendijo kaga utagimba ira barozi bakuru na kamera akongikoirire mu kamera uje na kamera
abantu abanyankole bagamba nakuhente nakwente buzima kishaiza kandi nikunda nakwente nyenkyo ojja kuba n'okwata video ekizina what is the title y'ekizina kino kyojja kuba n'okwata abantu ba Hoima mwina kimanya kya sabiti banywani bange bafani bange HB hotel tutukwenda congestion muno baito saa kwija nogamba hayi nogenda tujja kubayo na byokunywa ne byokulya bitali bingi muno nkambera mulinga ekali baitu tujja kwata kizina baketa baby wansakata nakakora na producer vibes kizina kirungi muno abani yo mulembe njja kuba nikishootinga HB hotel omurubuga Hoima yes esente ozihire nkaho tonzire nte mukaire kanu ka lockdown kufuna sente ezikola because consecutively during this lockdown otukize matibana otukize wansakata zona na video atojja kwatera neno video sente okuzihanka okutunda ente during lockdown kubaki alo MP omu akaliya nokuliya nkamukolera kizina kya karuru yanyaga ati jweri mbera yabere kubinya mutere simu nyamugamba wewe ndegenda TV tinja mubaza mabara ndegenda NBS na NTV mbaterere ukanyaga mbagambire mbolike na kizina kyabo agamba leka tugenda signing milioni 2 za motoka njya kwa sente zawe keza nyamba amperege sente za nyabenda gaine nawe yanyongera munezindi yazidabolinga akwahirege haza milioni 2 za motoka bibiri basayiningire milioni 2 ba MP era barano manye MP wawe na wena nambera akali mugambi wenga ukoma bakanti ngichuche ka Twitter za motoka gura ya milioni 4 chikuminga ziteke mu bantu bawe gulira abayikaze emere bali kubi be MP baleke kugonza motoka za bei bayiraba tutabakome mugende muliye remember who warugire ijuka abantu bawe era nyonku musima mone MP ona nkozerege kurungi muno era ne kizina kikondero campaign endinge na mukolera kyabusa yebale muno cyari webale so atinto inantegeka kezindi maisaho keza tujja kuroraho nakola bezindi aheru ya mbara olimbara Rwanda bazine okozero na bazine abandi kolabo era timanyire awaki mukama yaresere corona but singa taresere corona eno nyokutekereza bwire buno yakubere ndi harayira muno emulinge nkeze menyuma bakuba nkaba mfunire offer muzino mukoto mu Uganda hano ampaire offer nkagenda nyamukozesa receipt na ya performing a beach as a manager then namugamba umanyiro kimanyire nzina baitu nkwenda nkwateho na nyowe ompeyo kizina tukole but nkagenda nka manager wa beach then nyakyora nyamusabana kizina yangamba ozina ngampa bizina byawe nkabiri mbolirize nyamutera na kapera yagama nkwere offer era bundaruga mutuwa aheru oje Kampala tukole muzinikyo betu mubaze mabara tukumbiro mubaze mabara betu nyakube ndakwenda mubaze mabara kale ke sigale surprise abo kuba nkwenda na nyoba hagizi bange mbatere hibati buf oba surprise yes ati besides government oli muzini okumanaging na biki obomezi bwawe ibo burubasota bo botali mya music bo botali nkabya barabyo okumanaging na biki otali munte iwe Prince Keza obomezi bwabo babuta biki byosinga bisinga kunyumira in your free time free time yange era toli nsanga antu andi hona ya kunsanga mukisaka ndi munte free time yange nyimara munte ngenda ni ndisante ni ndubata nikitabo na peni vibe nzihoko mukisaka ni ntoka ndaino okutokera ebinyonyi nente tizikukenga ndake sanguko nimpandika ndi mukisaka vibe eri amana bintu kyo omuntu byakora na gamanti byakukora no gamanti nibikubihiza nibikutaninga off nibikuiha mu mbera ebintu bikira kumbiza muno nkanyowe binyiha mu mbera like bantu bano befora kumanyira muno kandi atakumanyira ogo mumanyire ogo kabati ogo binyamumbera muno akirimba nyendo mpikiro mpabuze bikumfa oleka kumbaza onka amanyire muno orugambo rukora runkora kubi munero rugambo nyowabo mukama kanyamba yampa amane nyomba zo rugambo rubini nkusera nitukimalira mulingi tinkukerereza mu nyoti nkerereza mu actually misango yinkira kuba nayo ni yegyo ntera abantu bambaza orugambo nyontera ekandi bikibi ebintu kyebisinga kubesinga kugonza abantu basinga kwenda music abandi benda ku traveling kurubata mumbikare byaka iwe biki ebintu ebikukolera actually nyo binkolera mununka uransemerewe kurora
muntu naroga step end yabeero nagenda hat step end kinkolera muno over tribe yange over tribe yange over baitu ali muikazi rundi ali muntu unyikala nawo hey kamunywani wange abeere promoted kinkora happy muno isana nyowe mbeire promoted gonza ni munywani wange afunire katugambe nka hit song rundi afunire ranka musirikali mpura kurungi muno mpura nsemerirwe kinkora happy muno nyenda muno step yo muntu yakora so ate abandi bisa ugabukuba gambire nti okusana oyendeza muno abantu yes muno era nyo oinaki kunsaba otainaki orundi no kigonzo kindozereho nkuhereza okay otugambire toina mkyaro limo tolinka itu abafumbo omuntu akurura saha zino tugeze mu kyaro maybe manyaro abajja kuterera akasimu timanyire baitu ati woyenda mereki nti kinyenda kitoke nenyama obaki kiwe mereki singa kukolera mere nyo singa kunkolera tindi fanu wabyo kulya muno osa kumpa amata gubeta makamu rundi mu rujungu bageta yogurt nyompa kopo kya yogurt kimu msana nyongere kindi mazire anti nibe byabanyanko ati otolya mere amere ndia baitu tali muno nabo bundia mere yamani muno ndiawo muogo kasava muogo niko kusinga kukolera so ntumalira interview yenu kino bigambo ki byokusobora kohereza abarozi ba Kitara TV kandi n'abahagezi bawe aba Prince Keza Music actually baina ku abahagezi ba Kitara TV mwina kugonza TV enu turuga online twika byombeko twika scene tugende ha mikutu yona ya TV ziroho actually mugonze muno kintu kyanyu supportingane nkaitu abazini muno hati muntu mwina kutuberera mu obukwa mujja kusanga omuzini yekagire hanikire mu muti mugambo no yehanikire gabwa bandi bakabana amabanja abandi cyari imyaka ibiro takuzina niyo ntaya yawe twena muri mugundi gomanyire uri MC obokora mu kirabu tayali buso muri mugundi gosomero kumanya bya media bwire bunu toyina kyolo baina kutubereraho muno akiri batubeho hayi hata ina kyakwereza bita kucekinga kugumya gumi so aba fan ba music yetu muraro muntu naikaraho muno atakuturukya bantu muntu yachereza waka mureke kutop pressure mutu pressurizing ngo bishaka keshongoro kasia akeshongoro nyenda kazina kawe kasia we are not doing well mutusasire mutugune kuturi ntuza kushikayo buri kimwe ntuza kushikaho yes so ankwenda era n'abanyarwanda geri zina music ya Rwanda nabo bampereho obukwenda obukusemba bihali abagonza music yabo abantu bakunda music ya Prince Keza ndabakunda cyane kubera yuko aho mutari sinabaho cyane kuri imbere iriho ni na gahunda ya corona mugomba kutwihanganira mugomba kutuba hafi mukadusura mukaducekinga umezute urararute amakuru ukayamenya yuko bungu umuntu agize ku gihe cyo kwiyanga utakaba wiyanga tumaze imyaka 2 tudakora ugasanga nani cyo kurya none gifite naho urara barakubanja renti ariko nta kandi kazuzi gukora uziguririmba ukabaho urakoresha art Imana yaguhaye so cyane music nshya mutaza kujya mwidusaba cyane ubungu nago dukora neza nakuntu wasoza indirimbo nshya twaranditse ibitabo biruzuye dufite album nkesha tuzanditse ariko usoza nikisi na scene za video ufite na scene za audio ufite so mutube hafi mudufashe abashoboye gufasha mufasha abantu bameze nabi orururo karwega obaruka kurema karwega nabo bahebo bukwenda rero ati ndabaze bingi bazakujya biteito muno afo ya ruruzo afo sana wamire werozopa alul weropa wanyankore weropa jamagungu wamitu sana wamere sana foyo sana Mungu memugisazo Prince Keza nkusima webale kutuha kaire obwezirege ho imanyagamba tuina kufuna kaire tubazemu so webale no kutuhobwire I know abaire no preparinga video na bikibyo ne bikalo but webale muno no kutuhobwire babarozi ba Kitara TV o tubaire na Prince Keza mu ontekanizene yorubazo rwawe ngo basima bayikaire ne mutuhondera kurugana ame tutandikirege munsiza heru mu America Dubai abali Abu Dhabi abali mu Egypt muroho bayingi muno obukwenda tuburora na mbere mu ikaro ko ni muturoreza
notwara kaire noteka data yawe notwara kaire noba hasimu for this 1 hour nekintu noborora program eno rubazo rwawo nkusima muno bale muno kutuhondera naye urabato bayire utakatuhondeire obaito worozere video enu just subscribinga omigena akadala YouTube then na Facebook era Kitara TV o likinge page kando following hona na Instagram na Twitter hono following Kitara TV osigale no tuhondera hona na mbere muka kuikarane mutura Kitara TV bayira abantu kusima mwebale muno kutugonza Julius Shomuhendo omusajja mulisa anzire ntimba kandi nzarwa nabamoli kazi nakanu kuruga ama Prince Keza akabaketa no one okwika butwaitana omuntekanize zindi Kitara TV mubaye nokuri nawasanga ninyamba nokuri nawasanga ninyamba ninore ninore kuvugisha ukuri nacyo bitwara kandi kinyoma yemwe nica cyo n'umurege mvuge ukuri ndageze insije naho nageze sindabona n'ukuri umukobwa usa nkawe baby ga ukuri uri mwiza kandi isi yose n'ukuri irabizi n'ukuri nabasa nkawe isi yose urayiruta n'ukuri nabasa nkawe abakobwa bose urabaruta n'ukuri nabasa nkawe isi yose urayiruta n'ukuri nabasa nkawe abakobwa bose urabaruta mwana w'umukobwa wanshobeye uko wakuze buri kimwe cyawe baby ni cyiza maso yawe inyana yose maguru meza n'ukuri imbumbe karimi kawe sherika kabaya menyo kwera nayo sarabizi baby ga n'ukuri uri mwiza cyo ngwino ungwe mu gituza n'ukuri nabasa nkawe isi yose urayiruta n'ukuri nabasa nkawe abakobwa bose urabaruta n'ukuri nabasa nkawe isi yose urayiruta n'ukuri nabasa nkawe abakobwa bose urabaruta ukunda umuntu maze nawe akaguha